米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O tatapangan no urip ko kawas， 上主是生命的起源。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa ko tapang ano iraho a mararir ko hakari wah iraho ko rumiar to bi palumaan atau biritulan atau sinaway atau fasletay atau kacihrangan atau kasinawan atau rumiar atau ralaya a mararir saan i sa tapangan sa kafalu at sefang tusa pulo tusa atusir。上主说，只要大地存留一天，地上一定有播种，有收获，有寒暑、冬夏和日夜。创世纪8章22节。Sarikakaao Talajua maalul no lenlen ko hakar a matekop ko pulung no maamaan. Nikaurila o nano sini asa no kawas ko sakasafalo no hakar a miliaw a mislipot to pulong no maamaan to sakangaay no sakaorib no tamsamsaw。虽然洪水淹没大地，使万物灭亡，但因着上帝的恩典，世界被更新，再次滋养万物，让人类得以生存。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao kiso ko pachilalay ato paurasay saka ira ko kinaira no pala to sakangaay no sakaorip no niyam. Nanay mafana kami alimla to painipainian no miso amikumi to sakatsao to kacangod no orip no niyam。上主啊，你赐下日照和雨水，让大地有收成，使我们得以生存。期盼我们懂得珍惜你所赐的恩典，使我们的生命不致缺乏。Pakai ni i talaman na angangan no tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。